A Kung Fu klub Lotos iz Banja Luke uskoro planira pokrenuti projekat Zdravi kroz život. Više o ovome gospodin Dragan Đumić, trener Kung Fu Wushua kluba Lotos. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Ili sad Kinezi rekli ni hao ili kako već? Jeste, tako je. Evo, većini gledalaca ova oblast, možemo reći, nije dovoljno poznata, pa evo, ne bi prvo bilo loše da nas poznate, odnosno da nam pojasnite šta je to Kung Fu Wushu. Pa većina gledalaca je generalno gledala taj čip na osnovu određenih, da kažemo, reklamnih spotova što se tiče Kine. To je onaj spori rad, odnosno spore vježbe koje rade Kinezi u parkovima. Ideja je sljedeća, da pokrenemo i da podignemo ovdje u Republici Srpskoj na jedan to značajniji nivo, da uvedemo masu da počne da se bavi sa tim, iz razloga što to izuzetno pozitivno djeluje na zdravlje čovjeka. Da, a to za sada nije bilo prisutno u Republici Srpskoj. Da li ste vi prvi ovakav klub u Banja Luci, znači u Republici Srpskoj, ili još ima negdje? Trenutno nisam jedini, ima nas još, ali ideja je da se to stvori jedan globalni centar. Da se generalno svi mi koji znamo nešto, jer unutar Tai Chi Chuana postoje različite discipline i različiti Tai Chi Chuani, da kažemo, od različitih porodica. Ideja je da to dođe na jedno mjesto i da postanemo kao jedan centar gdje će ljudi moći da se edukuju. Evo, sad ste spomenuli Tai Chi Chuan, to je umjetnost vladanja unutrašnjom životnom energijom. Tako je, pomoću sporog pokreta. Pa kako se to postiže? Znači, dajte malo nam možete pojasniti, mi sad možemo vidjeti, evo, otprilike. Da, ideja je sljedeća. Ideja je da praktično vi kontrolišete svoj chi, kako kažu Kinezi. To je dio chi je ta unutrašnja energija čovjeka, jeste, koja je smještena otprilike negdje 2 cm ispod pupka, tako Kinezi kažu. Poenta je da se taj centar stimuliše i motiviše da on počne da cirkuliše, da teče čovjekom. I u tom dijelu kada on teče čovjekom, poenta je da se on i kontroliše. Ovo sad što gledamo, to je prva Tai Chi forma koja se radi kod nas u klubu. Princip je vrlo jednostavan, s tim što je samo jedino naporno zaraditi. Jer princip je kada ruke idu ka vama udisaj, kada su ruke tu oko tijela zadržava se udisaj, kada ruke idu od vas izdisaj. Naporan je izuzetno zato što se stalno radi učnju i evo vidite primjer da praktično svih uzrasta ljudi mogu da ga rade. Evo sad ste rekli da je malo naporno. O kojoj populaciji je namijenjen projekat? Evo, jučer ste mi spomenuli da prvenstveno je ovako, može se reći, najviše se preporučuje srčanim bolesnicima, te licima koja su imala neke operativne zahvate. Tako je, zato što ta lica generalno ne mogu da radi određene šprinteve, ne mogu da radi generalno taj napor, koji je dinamični napor koji je recimo prisutan kod ostalih sportova. Znači, ne možete da igrate rukomet, ne možete da igrate tenis, ne možete da igrate masu tih stvari generalno gdje se traži jedna dinamika, odnosno povećanje frekvencije rada srca. Evo da se opet malo vratimo na ovaj projekat. Iduće godine, kao što ste mi rekli prije ovog razgovora, dakle, bit će pokrenut ovaj projekat Zdravi kroz život, čiji je cilj ukazivanje na činjenicu da evo na našim prostorima nema dovoljno kvalitetnih projekata iz oblasti prevencije zdravlja kineskim vježbama. Tako je. Pogotovo vezano za stariju populaciju. Da. Ideja je da mi jednostavno Tai Chi Chuanom uvjerimo. To je priča ona kao i o džogingu, kada je ticalo se ovih prostora, pa nekad vide čovjeka kako trči i onda kaže, Bože, što mu je to trebalo. Bilo je smiješno, da, ono prije. Bravo. To je ideja da se uradi sa Tai Chi Chuanom, tako da praktično naši parkovi, a hvala Bogu ima ih, da jednostavno budu puni ljudi koji će raditi Tai Chi Chuan. U planu je saradnja sa stručnjacima iz Kine, ali i iz Srbije. Tako je. Kina kao centar, apsolutno, što se tiče uopšte borenja i uopšte priči o zdravlju čovjeka i njegovom liječenju pomoću pokreta, a Srbija iz razloga što ona je još prije 20 godina to, da kažemo, dobila od Kine na osnovu određenih sporazuma koji su postojali i određeni naši stručnjaci. U Srbiji je mnogo popularnije nego kod nas. Jeste. Da. Evo, kada je riječ o klubu Lotos, gdje održavate treninge i ko su uglavnom vaši članovi? Članovi su svih uzrasta. Što se tiče članova, generalno kad pričamo o Tai Chi Chuanu, on ima određenu svoju težinu u mentalnom smislu kad pričamo o mlađoj populaciji, kada govorimo o djeci. Što se tiče starih ljudi, generalno oni ga lakše, da kažemo, i dožive i shvate princip. Možda se nekako upravo o toj populaciji najviše preporučuje penzionerima? Apsolutno. Pa moja prva slika
parka u Kini kada sam bio je masa ljudi koja radi tai chi. Ali trenutno, ne znam da li znate podatak, 80 miliona ljudi u svijetu radi i praktikuje tai chi. Evo, fino. To potvrđuje, u stvari, je najbolja reklama za tai chi i njegovom kvalitetu. Treninzi su u osnovnoj školi Dositej Obradović, utorak, četvrtak i nedelja od 20 časova. Dakle, u večernjim terminima. Jeste. Evo, pozvaćemo sve Banja Lučane da vam se pridruže. Evo još da kažemo da je vaš klub Lotos nedavno učestvovao i na turniru u Srbiji. Tako je. I moramo da se pohvalimo time. To je ovaj dečko što smo ga i vidjeli što radi u prilogu. To je dečko koji je dobio najveću ocjenu ikad dodijeljenu od kad se ocjenjuje tai chi u SFRJ. Ikada. Maksimalna ocjena koja može da se dobije teoretski na tim državnim takmičenjima je 9.00. Desetka se dodjeljuje tek na balkanskim, evropskim, svjetskim prvenstvima, ali na tim republičkim ili državnim najveća ocjena je 9. On je dobio 8.98. Fino, za svaku pohvalu. Pobjedio je već ocjenu dobio čak i od čovjeka koji to donio iz Kine, koji je imao ocjenu 8.95. Znači nešto nižu od njega. Da. Evo, hvala vam, gospodine Đumiću, za gostovanje u jutarnjem programu. Svakako mi ćemo prije samog početka realizacije projekta Zdravi kroz život još razgovarati o tome. Eto, to bi bilo sve. Znači, još jednom pozivamo Banja Lučane da vam se pridruže, da pohađaju, eto da kažem, da prisustvuju vašim treninzima, jer ovo je zaista od velikog, da kažem, velike koristi za njihovo zdravlje. Jeste. Hvala i vama.